Kedengmo jora lai thangka tabukbo village committee ni election eba chongmari Khwlaijakha hastibo kerong kok samdong ni chongmari Khwlaijakha municipal corporation ni chongmari Khwlaijakha phiaba tabukbo edc amsayo tongoi tongnai lokrong ni bagai hamgrai ni bagai chongmari Khwlaijakha abono tino haino haitesa red petition file khlaiga Highcourto advocate Anthony Deborma te MLA Bishiketo Deborma अब तिनी नंबर 1 आइटम डिविजन बेंच काका डिविजन बेंच काफुर जों साका जे अवनति आगे दुइबार PIL को फाइल खाइजाका प्लस कन्टेम्प नफ दुइबो फाइल खाइजाका जे नभेम्बर नि बिसिं फर्स्ट वीक 2022 नि बिसिङाव इलेक्शन खलायना दंमोननि अब तालागा खलायाखौ गाबोन यागला ताबु स्टेट असेंबली इलेक्शन पाइख्या आबोन यागलबो ताबु लगा कुनो इनफरमेशन नोटिफिकेशन न खायाखौ आबोन बागै जों पूर्ण सानका दाति अर्डर रति जे विलेज कमिटी इलेक्शन दति खाइनानो बागै का जागा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साका जे अबो तो कुबिना नांगमाने कारण डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम निनि इलेक्शन 2 बছর पारनि थाका ताबला कंडक्ट खायाबो तान बाय खाया हने एडवोकेट जनरल सुजाका एडवोकेट जनरल आपको साका 13 तारिखनि परेও जे कुनो टाइमआव तासे डेट नागदे जों काउंटर फाइल खायने हनि साव ताकासे बरक साका आ जागाव जे ब्रु रंनि बुमुं इलेक्शन इलेक्टोरल रुल कायाखौ नै गाबोन यागल हंगाखौ बताइसे साजावका एडिसे हापां टाउन कमिटी खाना बागै बरक संजाक बर तालागा खाया आबर हाके बर उल्टा पुल्टा का कक साननायो आ बरका जों साका जुदिनो ब्रु रंनि बुमुं स्टेट इलेक्शन जे इलेक्टोरल रुल कादा का काया उसे स्टेट असेंबली इलेक्शन उनि मानो हुंका काय ताबुखौ बजागने क्वेश्चन फाइके बजागने अब हाके कक फाइके जे विलेज कमिटी इलेक्शन खाइना हुंका कायनो निनि बंग बुमुं इलेक्शन इलेक्टोरल रुल काना नांगौ हुनै nga bong electoral rule kada ka kaya ka nang bahakai assembly election ka nang konda khaimaka nga kok sana thamro kaino honorable chief justice no bathaka mane ngkata saside non case sing admit khaika admit khami jaglo bor tam suno respond naigana abun jaglo sing final decision nanai thani obo aike tini court order ka बफ्रोनि बिसिं ओइमान abo udang manang maya kok saya ko hapono state election commission boro counter chini je tini file read petition file khamini abno ti boro counter file khaine boro tam satai boro sana hapono boro sawo election to mana ma khaine hapono kisa je chini observation tonga changabon purno ma sana hini saw angka boro sana bagai opportunity rojaka 13 तारिखनि परे जेकुन टाइम पर काउंटर खाइमन आ पर नेक्स्ट डेट हियरिंग प्रो फाइनल जों साइमन बुफोर कन्डक्ट खालायजाना खालायजायो